За, Лёша, ява, годира харгай сүрвэн. Ява, урагша, давай. За, еще. За. Гарахтай. Юм боло. За, боло. За. Амар мындай меня захилшат би хорголин хулар гэртэ босахам не. Мунодыр удыша шынын адына мыхнуды харолхып байртай. Блин. О. Юнгуш аннапты? Намды ихэр хайхашагданы хүлісорик тэндэн элдтэй байгаа. Та нэний өөрөө зураагууд? Яхота ганцхан зураа биш бүшэдэг гэдэг. Юу зурхая яаж боддог гэшвтэ? Юугүй бүшхие. Өнөхөрш би өөрөө зохиодоггүй. Энэ эрхэс хэнрийгээ ханан яа занчнуудаа ханан тэдмэт ханамжнуудаа энэ зураг дээр буулгана би. Ямар хонирхолтой юм. Намайг зурааша хоргох үгд. Чадахаа. Саша. Барма Батаровна. Бурят булуды үндэр нахатай төрүүнүүдэ харахаг эши гэр булын бүхий гышүүдэ хамтын хариусалга болно. Убугд хукшуд гэр булын заншол, сойлы уныты зөйлнүдëйе, залу уйтынды дамжоологдыдык, дуйдыршылы сахикшыд гыжы тоологдыдык. Арада яха заншол ба хендернуд. Гол хендернуде нэгэн сагаалгын, убылы исысты тымдыкладык. Ары утхалгын, урейлы, гыр булын үпте ите байдалай сак болуна. Хендере ойды яхалынуд унгыргыдыдык. Тыры тоды тосхай иде хол булдыдык, дуғынғодар явыдык. Ушоныгы шухала хендер надың. Эні заншылты хендерті бухы барылдан, хор харвалға, море орылдан тамире мурисонут болудык. Иді мурисонутты хабадыкшыд быйың тамир, шадыбария харулуны. Боряде дархашол архар, тумырор, модор бутехен орун бутеунудері мыдежі. Тедінір ғойолты, зыпсык, шыре, хужыме зымсығудыйы бутені. Илыңғы я модор дархалылғыда, нудылшыте заншылты байрынут болықы гырнудыйы барылғыда хандолықтыдык. Хужымшия борят сойылды ихы уырғы-дурғыдык. Ундығытыне зымсығуды тоды морин хор, лимбы орыны. Ду хатырнуд иді зымсығудер дахолықтыжы. Ары цоненго тоқы домоғудыйы дамжолдык. Амыр мынде захилшыт. Арадайынға яғы заншыл мұдықы ғеші юнды таң шоқылы ғешіп ғыжмыдны ғуд. Хылың яғы заншыл орлыл ғықы мұты сайыл бұхынее онсы болғадык. Онсы шынжынудыйы қатғылқады заншылны тоғылдык. Теді мұнлы нүгі үйіғо нүгі ойыды үрдім мұдысы дұршыл дамжолқады тоғылдык. Яғы заншылар залы ойытың ажы байдылы шоқылы хышелнутты хорыны. Дұй дұршылты болыны. Негімді ямар уырғытеп ғыжы әлғыны. Байырты! Каждое поколение должно бережно сохранять наследие предков, передавая его дальше. Только так мы сохраним свою национальную самобытность и укрепим дух нашего многонационального государства.